Good news abantu basePulukwane bafethu iBafana Bafana ngenzeka ibuye iyodlala ePulukwane ama World Cup qualifiers azodlala next year iBafana Bafana right now siqualifyile for iAfcon izodlala next year ngoDecember already sesiku-AFCON manje sekusela ama World Cup qualifiers ukuthi siqualify siye le America siyodlala khona bafethu so abantu basePulukwane bazobona ibhola leBafana Bafana ade bagcina ukuyibona iBafana Bafana idlala bagcina ukubona iBafana Bafana idlala 7 years ago yabo bagcina 7 years ago ukudlala eNew Peter Mokaba Stadium yabo iBafana Bafana next year ngenzeka iyodlala khona and right now indlela iBafana Bafana idlala khona wonke umuntu ufuna ukuyibona yabo so nje wabe ngenza nje bodlala next year eNew Peter Mokaba Stadium abantu kumele baphula laphe bayobuka iBafana Bafana because idlala kahle kumele siyisupport so according to reports ama negotiations between iSAF nomasipala wasePulukwane ama negotiations ayasombululwa bafuna ukuhosta iBafana Bafana against iLesotho lapha eNew Peter Mokaba Stadium ideal ayikasilwa yet but izinto njengamanje njwazimi ngakhona fana ukuthi ideal isisiliwe yabo so iNew Peter Mokaba Stadium ngenzeka iyohosta iBafana Bafana versus iLesotho yabo because iBafana Bafana indlela edlala khona right now niyabona everywhere iBafana Bafana la iya khona ifike igcwalise khona nayibona idlala lapha eCape Town nayibona idlala eGqeberha nayibona idlala eBloemfontein nayibona idlala eThekwini everywhere laba khona bafike bagcwalise yabo so right now bayithatha ke manje bayisa le ePulukwane nakhona abantu bakhona ngathi ngafika ngama numbers bazogcwalisa bafethu khona sizoqhuqa igoli alisupports iBafana Bafana and ayikho fair lento le bafethu so iBafana Bafana izoya le ePulukwane iyoface iLesotho kuma Group C qualifiers FIFA 2026 World Cup last time Bafana Bafana yadlala ngo2017 idlala against iSenegal mina ngikhumbula kahle leyo match le it was in a good game yabo abayikhumbulayo bangitshela ama comments ukuthi ngale game le Bafana Bafana igcina ukudlala kwiPeter Mokaba babedlala neSenegal mina ngikhumbula kahle leyo match kwangayona imatch emnandi yabo angifuni kwakhuluma ngayo yabo ngangitshela ama comments muyikhumbula le match le iBafana Bafana yagcina ukudlala ngayo la yabo but le match le iBafana Bafana ezoyidlala yabo next year kumele siyiwine impela bafethu kumele siye kwi World Cup yabo Hugo Bros nabafana bakhe kumele basenze sibe proud